Soli Makamu channel, home of technology, Siswi and Lakile. Jiwan Soli Makamu vito channel ya kona ile ikulukumba misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla ni mi tiselaka swona a sikwini ra namuntlha ni vona vanhu va ku tala va seketeri va mi va kha va ku va kombela ku ni va hlamusela hi ta mali liya ni yi kolotaku ni kolotaku munghana wa mina Manyikosi ku ani lomba swisukela kwihi so hi mhaka ku va vulavuli va tele ndza ni hleketa ku maybe i swi swa right because xo sungula swilo leswi hi swi endlaku la ka social media hi endlela vanhu handle ka lava va nga endla ti-accounts ta vo ti va private hi vo va nga endleli ku vanhu mara hina van'wani hi nga tiveka ka public hi va hi kha hi endlela yona public liya se ni ku mo ni nyika vaseketeri va mina leswi va swi lavaka a ni tirhi a ni nge swi hlamuli kumbe ku swi entertainer because i khale swi ri koho ka ti-live ni kha ni foneleriwa va kha va ku nghena ka live u hlamula nghena ka live u hlamula and senderiwa na ti-message na ti-link sometimes ta ti-live letiya so ni nga ngheni swi nga swi ri na nkarhi wo lehanyana so ka leyi yo hetelela live leyiwani a yi hostiwe hi Bot Bennett so vanhu va ni kombela ku ha kombela ku twisisa xitori lexi ku swi endlesisi ku yini so lexi nga humelela i ku Brian mina u teka mi u lava ku endla gig ya ku sungula la a Nok veri hi le Nok ndhawu ya kona a Midrand so vanhu vo ku tala lava performaku laha i vanhu va swa mapiano sweswo swa ti-house so yena u lava ku va munhu wa ku sungula ku hosta gig ya xigaza laya so aku ka mi ku na munhu loyi a nga ta n'wi fanda a n'wi nyiketa mali ku a kota ku endla swilo leswiya hinkwaswo so aku Brian na swi tiva ku u charge mali muni because swa ku u swi tiva ku ni charge mali muni na vulavula hi swona i munghana wa mina swin'wanyana na ti-call loko ti nghena hi va hi ri swin'we a swi twa loko ni kha ni vulavula ma vo so a ku na swi tiva ku charge mali muni mara according to budget leyi ni nga ta yi kuma ka nkulukumba luya ni nge yi fikeleli mali yaleyo ni kombela ku nyika 10,000 ya ku u ta perform no it's fine a ku na problem bra mina ni ta perform mina lo munhu a ri wa ku fana na Manyikosi a ni n'wi hlukumezi loko swi ta ka timhaka ta mali hi ku twisisa ku i munghana wa mina a hi yena ntsena ku na va le ku fana na va le ka Lutande Funi na Alu vanhu lava va ni rhambi khale ni nge si tiveka na ku tiveka na ba tikatara a ni performa mi a Lutande so loko se ni tiveka ngopfu a ni va endleli manyunyu lama ma ku la ku ta endla swilo professional as long as va na hakela ni nga humesi mali ya mina xikhwameni ya ku ni kota ku ya le masisi ni nga luzekeriwi so vo ni byela ku he Soli tata performa a Lutande rin a lu khomi mali muni ku ni roba each and every time a ku ni khomi mali muni ku it's fine tisa but Mayanda i witness ya mina minkarhi hinkwayo leyi va ni rhambaka hi vo va byelaka mi ku va khomi mali muni a ndzi tshama ni yi negotiate ni yi nge endle but Mayanda hambi yo va yi ri njhani no pfumela loko it's fine because i munhu loyi hi nga kula swin'we so a ni endli swilo professional loko swi fika ka vona so ni ka Manyikosi loko a ku khomi 10,000 a ni negotiate na ku negotiate i mbhoni ya mina ni yo it's fine yi tisi mali yi a yi kuma Manyikosi and then loko a yi kuma ni fonela ku ni lava ku hoxa mali liya ni hoxela na vo swimani a ku nga ri mina ntsena so mara ni ta hlamula swa mina ntsena hi swa lavan'wana a ni swi tivi and then va ni hoxela 10,000 rand cash a va endlangi leswa swa ku yi tisa chupuchupu va ni hoxela yona ivi hi sungula ku advertise gig siku leriya a ni na nhlekani ni performa aka Siyandhani na madyambu nyana a ni performa ka Xikokwani ni performa na le 17 na kona le Nuku so minkarhi ya ku tala mina teka tigigi za ku 7 nkarhi wun'wana ku 8 hi siku rin'we swilo leswiya swi endliwa hi mhaka swilo swin'wanyana ne very i ti-time slot so loko u kota ku tiva time slot ku
kwini ya nghena nkarhi muni kwini ya nghena nkarhi muni wa kota ku swi vona ku mara hala ni nge yi khafi se u nga ha teki tin'wani tigigi or u kota ku va byela ku vonani me ka n'wina ni nga va available from 8 to 9 or from 8 to 10 loko za ku va beyond 10 ni nge hi koti ku performa ka n'wina se va kota ku vula ku hina hi ku lava hi 12 tshika no or van'wana va ku it's fine as long as mitini vanhu va kota ku mi vona hambi mo nghena hi 9 swi tirhisa sweswo so ku va ku ri na ti-time slot hi to ti endla ku hi kota ku manager tigigi ti tele loko na swi tiva ku lani ya nghena nkarhi muni lani ya nghena nkarhi muni a swa ha ri kona leswa swo va ku mi rhambi u tikhombeni mi rhanga mpfuka mi yima ndzhaku ka go va hlekani hinkwawo i za ya teka na nhonyani wa dyin'wanyana di ku ba kwalaha vanhwini loko se ya performa se hi pfimbini sweswo swa ku taniya hi ku i khale mi fikini laha sweswi ku ngheniwa hi nkarhi u fika hi nkarhi maybe 30 minutes before nkarhi lowu nghenaka wona or 10 minutes before nkarhi lowu nghenaka wona as long as u nga hindzi nkarhi luwa mavo so bra ya mina yi nyika time slot yi ku yi lava ni nghena hi 1:30 ku endlela kwini ni performa until 2 ivi ku pfariwa ne se ve ni yi sota ni ku okay swi komba ku leyi ni ya hetelela hi kona leyi a nuku ivi se ni ya ka Siyandhani ni ya ka Xikokwani ivi se ni gonya Joni loko ni gonya loko ni fika Polokwane bra ya mina yi ni fonela yi ku laha a ku talangi because vanhu vo tala a va tangi va vula lava tinqambi a va tangi va ta performa and na problem ya ku se ho tlanga music njhe a ku na vanhu exitagini hi mhaka ya ku hi yimeli 2 so nkarhi luwa wa ku u ya nghena hi vo 1:30 wu nge he fit because vo tala lava va fanele va perform a va kona so u ta nghena hi 1 va ni hungutela 30 minutes ka nkarhi luwa va ku ni ta nghena hi 1 mhaka ku hava tinqambi to perform no it's fine bra min ni ta ringeta ku cover na wa lowa 1 nkarhi mavo va kha va fonisa na vanhu va mi byela ku hayi na hina lavo cina xigubu hi yimeli n'wina hi nge fambi mi nge se fika hi la ta mi vo mi perform se ni swi tiva ku ri okay nkarhi se wu shiftekini from 1:30 se ni nghena hi 1 ivi ni famba loko ni fika a Pitori a yi swin'wana swo vo ma 11:10 ni fika ni va byela 17 ku ni jahile ku ya le a ka bra ya mina ene koho a ni faneke ni nghena 1:30 mara se ve ri tinqambi to tala a ti yangi so ni kombela ku shifteliwa va shift nkarhi wu vuya ka 1 so ni kombela ku shifteliwa ni vheta ni nghena sweswi ni ta kota ku hundza a va swi tiva vanhu lavaya ku ni ya le a Nuku a va zangi va hlwela va fika va ni nghenisa exitagini ni perform loko ni heta ni fona ni ku se ni suka a Pitori ni ta kwaleno va ku tanani ni ku na ta performa na va ku mara sweswiwani a ku na munhu loyi a nga xitagini so n'wina tanani loko mi fika mi ta vhe mi fika mi nghena hi nkarhi walowu mi nga ta fika hi wona mi vonga ku mi nga fika hi nkarhi muni ni ku hi 12:30 va ku it's fine tanani loko yi ku 12:20 a ni chika ndzeni ka movha laya a Midrand a Nuku ni na timbhoni ku na nkulukumba un'wanyana ve ri i Thebo RG a ri kona laha u tini hi fika hi xewetana hi tivana lowun'wana ni swi tivi ku i mani kumbe Papa Savana a na ha ri sure mara ku na lava a va ri kona laha Sesi Mkateko hi wun'wana wa lava va ri kona Khalanga Productions hi vo va nga fika va ku ka mina vanhu va fambini laha ka ha ri ha munhu se hi tima na radio gigi canceriwile ma swi vo va ni byela marito lama ni le Nuku mina va gigi canceriwile laha na loko mo perform ndo va mi kha mi performe hina mi hi vona ku hi nga mi hlanganisa kwala movheni ma vo so va sungula ku complain ku gigi a yi va ngi successful hi mhaka 1 2 3 se ivi loko se ni jika ni tlhela se va ni fonela bra ya mina va ku ka mina ka mali liya ya 10,000 ni kombe ku vuyiseliwa 5,000 ku ni ta kota ku yi tlhelerisela leyi aka munhu loyi a ni fundini because a ma ha performangi se ni ka vona a swi endlisiwi swona hi bra ya mina loko a ko va ku ri mina ni tsandzeki ku ta ku fana na lava van'wani va nga ku disappointa va nga tangiku a faneke ni refunda mali hinkwayo hi mhaka ku hi mina ni nga ta na switori
So mina ni tile hi we u nga khansela hi ku ya hi nawu leswi a wu ni hakelela swo swi endlekini hi ku ni fikini aka venue. So maybe loko a wu lo ni khansela ni nga fikangi aka venue hi ku a ni ta ku wo ni refunda yo a ni tangi. Se ni tile vutisa van'wana lava endlaka tigigi va ta ku hlamusela swi endlisiwa swona hambi ko va ku ri ka ti-deco van'we mi endlaka swa mucato, hambi ko va ku ri ka ti-program director van'we mi endlaka swa ti-party, hambi ko va ku ri ka ti-radio ka van'we mi endlaka tikhomba. Swi endlisiwa swona loko mi hakela wa radio mi kutana ku na tikhomba ivi ku gcina maybe ku va na nkosi mi nge foneli wa radio mi ku vuyisa mali ya hina se tikhomba a ta ha ri kona. A hi problem ya yena mara hi loko u mi fonela ku matani ha movha wo rhwala radio wu tisa kwaleni se ni nge hi koti ku fika i fanele a mi nyika mali ya yena back because hi ye a nga na switori. Laha nga na switori hi ye a dyiwaka mavo se ni va hlamusela ni ku vutisani ka vanhu hinkwavo. Mina a ni nga ri kona ka tigigi tin'wana ta ti-4 ta October ta ti-4 ta October va rini hi 2025 leyin'wana ni rhambiwe hi masipala aka Mageba kun'wanyana va ri le Marikana and then leyin'wanyana a ni rhambiwe ka Phaphazela hi mhaka ku hi mihi a ni ti na switori ni va refund ti-full amount mavo. Mara loko mi ni fikini va fika va ku ka ha ku lwa van'wana laha se ha pfala swi ri i problem ya vona. Loko vo radio se yi tshwile a mi nge he koti ku perform a hi problem ya mina a ni fikini mavo. So i mali leyi vanhu londzaku yona loko va ku na va kolota a swi sukela kwalano. A ni tivi loko swi twisiseka mara swi sukela kwalano ka ku ni yini ka event ivi loko ni fika va fika va ni byela ku event yi khanseriwile se va ku va lava mali liya. Inkomu. Loko mi lava sili ya manyanga ya shimanguva lawa swivekeni ya mavokweni ya mafumo kuna vela kanwina swakoteka ibazela ikungenisa mavoni free of charge.